Aye, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the kind of like King Tinyavan Shaman him. I'm doing that King Link and I was going to Mr. Post. Yeah, maka listen bona say umla ra mbere that's what then ka atane dai cover man. Yeah, so cause of course rati 8 August as you can see we can scroll ka account ya Tsinyaba Hamsha mo bona video until they cover even the first part da uda ushtrisa ukundlega yini la. So if you wanna King Tsinyaba so of course afika post that post uyofika hlekela nje uyofika hlekelela that's what he did. Loko fika upload this image ashona ko kunongo no kari kwalani wonyo hello anga kuboshweni ka khwiri kwalano excavator kwalano so lo ni nangutiseni la King Tsinyaba of course loko pfukeni ka hosi ngove because loko yo fika yingisela ka track Todolovale fika itwa Benin president of course ifika komisa ko mi byela honchile mina ncila or something like that ni tayi bosha khwere mina ncila va ololo mina manna so loko yi fika hi languta this image you can see ku ri the explanation yi fambisana swona sweswo bekari mhaka leyiwa so ku va hi prova mpela ku hayi mani King Tsinyaba swi komba a lwe na hosi ngove hi tlhela ka the previous post leyi na yona nga yi posta this week of course so la a fika a tsala ku se ni mpfuvu ya huma matini katika vumba i mani mpfuvu leyi se na kwala indirectly avula hosi ngove Mr Post because statement lexa mpfuvu lexiwa hi nga kota ku va hi xi tracker hi xi tlherisa le ka siva na Dlimbeta ya ka siva na Dlimbeta of course loko kha ku lokiwa a boxing match hi fike hi twa Benin president of course hi fika yi vula leswi ri na makhwiri as a head I tivi washing se leswi ya misa loyi a kha tika ntiko mpfuvu of course la ku vula hosi ngove ku i tika ntiko mpfuvu ma yi vona mhaka leyiwa so loko hi langutisa this post ya Tsinyaba so we can see ku swi ya kwale guys so a ni tivi ku why a ri ku xingeni ka hosi ngove I don't know maybe mhaka i fan ya Benin president mara hi nga vula tani ku King Tsinyaba try is enjoying i le ku dipfukeni hosi ngove Mr Post a redzi kokwana i fan ya Benin mayengani so a redzi to swa twisiseka leyin'wana obviously so already a endleli narration ku i vula loko mi byela honcile hi mina ncila lord nta yi boxa khwiri and stuff like that so hi a redzi na loko mi komba ku King Tsinyaba yi busy na hosi ngove that's it hi leswo ya Tsinyaba Hamsha mani vona ku ni na mani mi nge swi twisisi i nge u khandziyi movha loyi nga ri celebrity i nge tshami na vanhu va so nga ri celebrity ku ya kwini swi tiva hi hina n'wina van'wana mi nge swi twisisi na the animal ya xiharhi xa mananga hayi loko a ku ri swiharhi a ni ta ku i tiger hayi nghala yi nga ta lunga la tiger ya hayi mo hi tiyela la hi ya koho